Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'ash syani wad daraji atfatai. Ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, ya Rafi'ash syani wad daraji atfatai. Ya jiratal alami, duh Gusti kanjeng nabina ongku ajunan sepaling muljana umat tetap ngirenga lalampana dunya akhirat kasuwarkena. Ya Rasulullah, salamun alaik. Atfatai ya jiratal alami, ya uhai lal judi wal karami. Pakua seneng torbungana mantan anyar lake ben binikna Ahmad Syafi'i ben husnul khatimahna muka taka cudu beri sampurna. Ya Rasulullah, salamun alaik. Wad daraji atfatai ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Muka barakah pernikahanna, barakah umur, barakah ilmuna, murator kempang lancar rizekina, kapareng barakah anak potona. Ya Rasulullah, salamun alaik. Wad daraji atfatai ya jiratal alami, nak poto lanceng ben para bena sesampai malam mangken ki belun pajuna terus ngaji
kemana insyaallah ku laku tapangki bencuduna ya Rasulullah salamun alaik عطفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله مولانا العظيم alhamdulillah asyukur dek keajunan Allah subhanahu wa ta'ala iparingin tapangki along polong sataretanan muslimin muslimat pada cemper pada punga pada seneng alhamdulillah lebih tuan rumah sekeluarga iparingin mampu matu anak foto ekar jei efepei demi kapunga nah ben kebahagiaan anak foto alhamdulillah punten taretan tidak akan pernah sia-sia perjuangan kita demi kepungaan ben kebahagiaan anak foto ikhonteen bi Allah dunia akhirat ikhonteen bi Allah amin ya rabbal alamin pacet ngani kata tiring tua dek marin laku mulai dari akan tu ajing tanah ajing sampai keluar anak si arabet mulai kini ya Allah tinggal ma'ar masapah tinggal adel sendel biar keide muda ben Syafi'i ya Allah malam Jumat saya bagabin ya aduh beni mantana nyar bek semua laju rela Allahumma salli ala Muhammad makanah toreh parlona gula ben sampian iya toren bantuan rumah dia boleh saking esoona kalau ben ikhlas doa aki nak foto saya kedua saya tepan nyaran saya tepan bunga saya tepan seneng menter terus barokah amin ya rabbal pacet nikah tareta doa kanjeng Nabi barokah mun barokah le paringakin bi Allah ada masalah odin tetireng soki tetireng miskin mun la barokah no problem alhamdulillah ada arwah tabara tetireng bi terlebih seere tetireng rangkorang paku ni kalau aman nyaman ada barokah arapa mun barokah paringakin bi Allah ate renah nare mah taretan apa boleh gempang makin malarat eki bemisem alhamdulillah
Alhamdulillah maka diperikah sekali lagi sokoren atamba pole umat Kanjeng Nabi. Si abi nih si alakeh insyaallah akan muncul di belakangnya umat seki indek nyempe ka Gusti Allah. Akan dimuncul di belakangnya foto-foto Ahmad Syafi'i wal husnul khotimah adalah calon-calon kabulan Allah. Se ongku siap kangku ngiring lampana Gusti Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Pacet pernikahan ro paki ibadah saya sangat agung teretan. Aku mulja. Eka soki salah. Eka soki. Makanya cek gendengah goblok wal putu. Mun beda orang ngocak tak kenceng Nabi ini tak kenceng lagi ya. Goblok. Beda saya tak binian. Sa. Di midu menghelu kaki di. Apa marah saya rasa hara kana. Bila biting na tengah malam kol 12 kabudi, are beni kerja celap setiarela. Apa saya raga mun tandi ikan cuan. Kalau petakin kalabang tol kesongku dikidi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, orang ala kebini, orang akabin, kasoki. Pertama yang jelas bekal soki kenceren, alhamdulillah. Ya Allah kenceren ring ala kebini salat 2 rakaat poin penting nah. Lebih bagus etempang ben salat ring bi katibi. Belum polo 2 rakaat alhamdulillah. Ya Allah kendian apa lain. Are pejeng. Lain kelakuan bagus lain. Dari muljenah orang alakeh abini sampai ke nyelcel kenceren teretan. Alhamdulillah. Iya lain. Makanya mantan anyar ben mantan sepon bungambung. Senyata lepas ada pada soki kenceren dia. Aku je kabinin satu liter boy. Abu langsung 200 rekencen teh. Hari mun sekalian mun nyeng pah berempat. Iya salah kenceren atamba tusa oleh orang. Kisah pora dupolo tusa Nabi Allah kena kerja. Makanya sebagian watawasela tak kelar nyucore marah. Letak ku gengku. Ya Allah malam atau tahajud sangka maca Al-Quran dah sangka maca salawat sangka nak kuat tasbih lah akale toran Allah la bunda porro ilakon ni. Allahumma salli ala Muhammad. Ongko antretan ni kada bun Kanjeng Nabi. Tung soki kenceren. Nomor 2 orang ala kabini soki bala. Soki bala. Mulai dari Jumat ribarin ketika Ahmad Syafi'i berikrar qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril madhkur wa raditu bih. Mulai dipanikah bala Nabi ini nah bala Syafi'i setia. Bala Syafi'i bala husnul khotimah setia. Jen lebar bala, jen lekeh, jen banyak bala, taretan jen banyak alhamdulillah. Alhamdulillah. Nemu bala salanalan tak usah apa dilarang. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, saya nomor 3. Di samping soki belah, soki kenceren. Insyaallah. Eka soki itunya teh. Soki. Bukten. Abu mun takin karena pernikahan dua beda ngari. Mun tak soki dua beda ngari. Lepas kunan di PC teh. Alhamdulillah insyaallah ku laku Muhammad Syafi'i bisa ala lakon. Abah makin mambu tandi Innova, ari calon sama le Innova ku laku. Amin ya rabbal. Apa boleh pah ben tahun keluarga 2 nak foto. Mun 10 tahun melebis mini. Allahumma sholli ala Muhammad. Soki foto alhamdulillah. Si asal husnul khotimah setretanan karolok telokan. Abah nyelcel 1 tahun 2 tahun keluar enggak pah ngerenyoy umat Kanjeng Nabi ya. Alhamdulillah. Makanya tak lopot Allah ajabu iyakunu fuqara ayunihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Alhamdulillah. Mon santri dina ngaji gelu. Jadi nyar ngalanyar gelu ya.
Puk lempuk ngari ya duduk emak kia. Orang kita kera kaki cong. Nang tadi larok norok aki pai orang lain akelek dah iya pai. Iya latina. Lan norok akin bagian bunga ibu di rumah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Maka sekali lagi doa aki manter barokah. Manter paringlah ka audien sesuai dengan harapan kita bersama. Encan bahasa Al-Quran litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Encan master of ceremony kele manter ngaulia ka audien sesakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Tapi ngaulia ka audien senyaman ngak panika taretan malarat. Muntro tak melarat, ayo ngalak contoh kusteh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kanjeng Nabi ini kata bu baiti jannati tang Roma pada ben swarga. Padahal mun ia besaki mun baca nang sejarah telema kanjeng Nabi apa Quran 46 teh. Petropet ada keramikan nggak ria? Coba. Tapi kanjeng Nabi asa somper. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Gula ben sampean sebagai umat. Munteroan dia kehidupan dan tatanan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Contoh kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dek remah kanjeng Nabi, mi sampai ada bu, rumahku adalah surgaku. Karena saya pertama telema kanjeng Nabi aiseh cinta dan kasih sayang. Kanjeng Nabi ciestonah dek karaji-rajina sapeli ke istri-istri Nabi amat mencintai dan menyayangi Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Makana pesan Allah dalam Al-Qur'anul Karim buaki wa ashiruhunna bil ma'ruf. Sehingga mantan anyar mantan laju muntero paring berjemper aja lenakin odi muntero paring cek becek aja lenakin odi muntero paring esai aja lenakin odi paring menyaman aja lenakin odi jaga hubungan becek hubungan bagus antara ben keluargana. Cara nada remah tidak ada jalan lain kecuali papakun genteng estoh bentaresnana. Alhamdulillah. Ada bahasa anyar, ada bahasa laju teh. Mun estoh pakun genteng dalam ate apa boleh Roma keramikeun make Roma tabing kuel eto kuin. Alhamdulillah. Jia cobai contoh. Ya kanjeng Nabi tak beri contoh dengan kemewahan, tak ngampuakin harta, tak ngampuakin benyan bela, tapi ngampuakin kesejukan kehidupan, keharmonisan kehidupan bersama keluarga. Inilah yang dirasakan kanjeng Nabi sampai Nabi asang ke baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Arapa mun lake ben biniin, bini ben lakein, saling estoh, saling tresna, saling mencintai dan saling menyayangi. Make karot Roma ukuran 46 lak kerasana dalam ate. Alhamdulillah. Pakelar lebar Roma narajah sampai 1,5 hektar. Keng salake lah cong macocong ke sabini langok merongok ke salake. Nje ruwet tak nemu bet-beten teh. Cope alam ngerti. Makana Syafi'i ben Syafi'i sebungambung ya deun teh. Mun pacet ongku-ongku genteng ben santak pangaterona gula ben sampian. Ingin kehidupan yang ideal, ingin kehidupan yang betul-betul harmonis, bahagia dan sejahtera bersama. Dek boleh pertahankan rasa istoh dalam ate. Ya mun masalah can gela de mulai habibi. Andi bini tepak keseceremi. Apa pacet asli ni pada iya pada emak boleh. Yo tak bisa teh. Reng bini re pacet lebih colok mun tak ceremi bini reng bini. Gedeng iki. Engki mun reng lake tak ceremi pacet colon karo setong reng lake. Lebih cetak. Iya dah berat cuangan lah nang dah iya mun reng lake. Paham iki? Iyalah mula ngerti.
mimi antara reng rocing Jawa se Roma de iya kia. Cek lebel saya ingat. Cek lebel abuh mula kadung molad datang setan celeng. Ya wah tak ning takuk sakali. Jen teti. Teti la solusi nanin Sayyidina Umar heuy lambe. Reng lake cek ngucol ka engko namun urusan dengan Roma teh. Cek ngucol ka beungalna. Cek ngucol ka tatakna. Ocole luar mun tata kamun beungal lamun angkua. Mun Roma ampun ngeunang. Ria setero Sayyidina Umar lambe. Kasambu para sahabat ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, jadi Amirul Mukminin, muni luar Allah tiada tanding tiada banding, tade ring beungal ngap nyarangap, mi nyarangap je ring aunggeus le kata beungal. Mi manusia je setan takok. Kita peneng teu lemah duuh setengah mati. Makai nyam karo nyam ben bu nyai subhanallah ada nangan lelot ya Allah minta ngeronya sama bu nyai marlah pekek cek kita tadi khalifah saya cek rekop cokop bi lebih teh ting saja tadi Amirul Mukminin pah presiden tade saya tahan ajaran melarat iya mun malam itu Sayyidina Umar bagi ke rakyat ria mun Sayyidina Umar lambe tahu mun Umar setia. Aduh, tak ngerti. Wah tak tuh kabu nyai. Jadi nyunguk beden berlah kare beden. Ya Allah, tapi Sayyidina Umar amat sangat mengerti. Ben ongku-ongku memahami keberadaan orang bini. Nang. Setong bekto bade rakyat cantik bi ala pora polan tak nemu bendere Romana. Depak kedelem Sayyidina Umar tepak ni nyanggerenyang. nyorot iya munda iya panci ada tempor bukoh pada jok sangan mulai akhirnya tikani ben Sayyidina Umar dana benla dana ya eki terus andi parlo eki apa parlo baik ngerti Sayyidina Umar bentak nu bendere Romana eki karo kasambun hajunan mi pah ta'ala ben sakali leji engko arah pamita laben ben tero tawah raja parotangan engko katang bini engko sampai sate tak bisa nyerang je engko mun sajana laben abu jen sangta tangutang ka bini utang pun apa raja parotangan marah engko sate dadi ratu engko dadi khalifah engko sate dadi presiden tang Roma aman cukup nyainah menjadi satpam pengaman katibi tak tanpa harus minta gaji kangko aman tang Roma tak ada kemalingan tak ada barang hilang tak usah gaji polisi tak usah gaji hansip engko mungkin pangangkui hansip angki polisi sepakan apa benare cukup alhamdulillah cukup nyainah setong menjadi pengaman rumahku seluruhnya luar dan dalam tanpa harus minta gaji itu merupakan pukulan yang sangat berat ke engkau berarti engkau sudah tidak akan pernah mampu mengimbangi kebagusan Bu Nyaina setong nomor 2 Bu Nyaina seteti tokang saya bersih luar dalam ya Allah cukup ya katibiin mulai di tas kasor saya kebesin sampai saya ngubain spray sampai sasapuan luar dalam Bu Nyaina marah tak usah mendatang bebung kok tak usah mendatang rosorong kok Bu Nyaina siap dengan sendirinya nang ero luar kaleben dalam bersih Bu Nyaina seti tukang tanah berapa kali sehari saya makanin engkau bentang nak foto kapi subhanallah tanpa pernah bilang minta gaji benar tak toman Bu Nyaina si asa-asa sampai saya nyetrika tang kelampi bahkan saya ngancutang anak sampai berapa biki Bu Nyaina tanpa pernah mengeluh mereka menghadapi kalaban cinta dan kasih sayang Arya rajin perotangan engkau teti mung karaoke ngeronyam setengah are yele tau kui nangenang dai dekik tidak batrin tak lambu tibi Allahumma sholli ala Muhammad makana mun gulben sampean bisa niroh taretan bisa niroh teti mun bunda poroh mah nyam ngeronyam torot tau kuin peneng dekik lemes-lemes tak lambu kempang rembek kamu lagi tur deh Allahumma sholli ala Muhammad engki make gula kadang-kadang nang copok sini katretan lenangan nang lorong sopo dong iya lereng bininya mun tak jeremi du beni reng bini iya apa lereng rocing cek Bu Nyai pada euy
Ikan kun tak apa ngomongan makai ke bayi haki. Bo tak kira yo bunje pada hoi. Pada mun raholil rahobet mungkin kolan ki anyar ki pencenan ki ko sekko kering sepo laki. Entek mun lain ku laku. Mun tak pada keridu ya mat kiamatan kini. Allahumma shalli ala Muhammad. Itulah bunga-bunga kehidupan. Artinya nikah carana Allah kangkuinya porat husa guleban sampian. Nikah carana Allah kangkui memuljah, kangkui memberikan pendidikan terbaik ke guleban sampian. Nikah carana Allah kangkui masih besar guleban sampian. Nikah carana Allah untuk menjadikan guleban sampian sebagai hamba-hamba yang tangguh. Inilah cara Allah kangkui semakin mengangkat harkat dan martabat kita. Alhamdulillah. Pinsakap pinah mun eba belih ke Gusti Allah. Tidak ada masalah sedikit pun bagi kita. Kita akan siap mempertahankan segalanya sampai nyawa terakhir mulai keajunan Allah. Alhamdulillah. Makanya abeli pole ka segala muntero paling sukses pernikahan dunia akhirat, betul-betul hidup dalam keharmonisan, kebahagiaan dan kesejahteraan. Apapun kehidupan kita, insya Allah kecemburuan akan segera didapatkan. Sepenting kunci nomor setong papakun estoh laki binin cek le tolian. Alhamdulillah cek nyar ngalanyar mun karo nambahi tak masalah tapi kor kiai mun sampean Allah mun kiai bisa lengaling katoot deh ya pengajian deh ya lepas jadwal melolon. Ya siapa dia pola tak pola ki bayi heki pola. Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor 2 teretan pesan Gusti Allah. Saya enggak pangasteteh ku anfusakum wa ahlikum nara. Reng laki cek karo tau keluarga, cek tak karo tau abini agabai anak. Saya enggak tugas terpenting dan tugas terakhir. Tugas pamungkas ku anfusakum wa ahlikum nara. Sehingga jaga aben, jaga keluargana, jaga sampai ke foto-fotona, cek sampai tetiring palang, cek sampai tetiring celaka, cek sampai tetiring kaler, cek sampai teti peroditna apoi neraka. Cara nada remah, bangunlah ibadah dalam kehidupan sehari-hari kita. Alhamdulillah. Nikah kunci na Gusti Kanjeng Nabi adabu baiti jannati, karena di rumah Kanjeng Nabi lemah Kanjeng Nabi betul-betul terjalin rasa cinta dan kasih sayang di antara suami dan istri. Lemah Kanjeng Nabi ibadah betul-betul hidup dalam keseharian siang kalaban malam. Alhamdulillah. Ya Allah, ibadah solat odi, Al-Quran odi dalam kehidupan Nabi bersama istri-istrinya. Nikah saya yakin kecemburuan, nikah saya bakal adet yakin kepungaan, nikah saya bakal adet yakin kebahagiaan guleban sampai dalam hidup. Beni masalah soki tak soki teretan, tetapi lamun terjalin rasa cinta dan kasih sayang yang baik, kompak sampak laki biniin untuk terus bisa beribadah dan bersujud kepada Allah, menghidupkan ibadah sholat, menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Insya Allah kembali ke dabun alai habibi kelak mendapat daun Allah. Wa mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mun emaknain Rasulullah kor lepa genteng bekti ka pangeran, tidak akan pernah ada kesulitan dalam hidup ini. Taleuk malarat. Yaj'al lahu makhraja, tak bakal malarat odin. Apa? Karena Allah akan selalu turun tangan untuk memberikan jalan keluar. Pakun beda pertolongan Allah di situ teretan. Kor guleben sampean genteng bektena ke Allah. Alhamdulillah. Saya malarat odi dia mun teh tolongin Allah teh. Paham iki? Makana sampian make lalakon atani ceuk ngampuakin landu ben mentamenan talon, ngampuakin kablesna Allah, ngampuakin karidona Gusti Allah. Muntero ikan serna Allah, muntero iridona Allah, pagenteng nyempeuna ka Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tak usah taheun tah rezeki. Nyelcel. Bukten gula nih. Tak usah nyuntar yang lain. Gula tak alandu. Gula tak naman beko, tak naman kacang, tak naman jagung. Gula tak kenal nampere, tak kenal nimur. Maka semak bentas ya, kau tak teman mancing boleh.
minta ramajang maka semak ben pasar ten gula sekitar 45 tahun gula kemangkin tak atau nyebeun ke pasar gula tak di kantor tak di gaji aja gula beri pegawai pemerintah tapi coba besaki genteng kan lain teh lain sampian seakar tang benari bakar oleh ambung demak napa salah nih kasih salah gula ben sampian salah memposisikan diri lebih mengutamakan lakoh demi lebih mengutamakan tabu demi mengutamakan terotulia soki tak peduli kalau ben si Andi coba nih para kiai semain Allah tohuin Allah seruin Allah pentain Allah insya Allah kapi ni kandin Allah kur Allah semain maka di andin ngaltok nyelcel teh mulai si andi iya koren maka di andin nyaman gempang sambian siapa karo lebur ka di andin Allah tok talon itu kui ting Allah na tele tole sakali maka lokolog dan nak saya nyempe ibrina swarga ayang la sholah tak melak tak metempeng kaah aji apa nemu di mesti gendeng angkok celok gula mobil telok bini beres anak ngerenyoy beres kapi ben seduk poldu kereman tak atau man telat biasanya man ngorot berasnya man naker berkat melolor aja sampian nih ini ya ada tina panerema cong ya make keni lain kelas nak muntah ngendi ben saya kebayu kita kriosong wak ke mobil nak tina cek reerian Allahumma sholli ala Muhammad abang tenong huan gula ka kanjen ini beri urusan na kelenjer tengon ini berkat apa iya berkat zaman akhir kada berkat sakte teh ada mungkin tak yentari dia nak nja tak kira bergal ketam berunja lah tak bisa Arya lah hukum biasa lah pakal larian to makai ngonceng angko tapi engkau tak datang tak bisa tak mikir ya terakhir kata dem tak bisa bohong tak ada cari tanah Allahumma sholli ala Muhammad makanya alhamdulillah pastikan Yanto tukang ngonceng sebelum kok turun berkat sudah pasti ada di mobil ya benih kayak ngapang kok depan ke rumah kok Joni kebunyain lah tak nunggu jawab di kamar gitu pengajian berkat lere paham apa jawab aduh apa sateh mungkar telo malam le Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad makana nawwiru buyutakum bisalah wa tilawatil Quran maratang umat debun kanjeng Nabi berikan cahaya kemarin romana mak le tak berit mak le tak celemutan mak le tak curug mak le sampengin ben para malaikat mak le rahmatin Allah mak le pabarokah bi Allah mak le ridho bi Allah berikan cahaya ibadah salat berikan cahaya Al-Quran kumandangkan siang malam Al-Quran alhamdulillah ya maka setan buru mapel teh insya Allah mun setan tak terima semak kehidupan kita cemper dek sel korak para iya mun polan tokar dupah tak ada tokar cik ring-ring laki bini polong berbeda hati lain karep lain pangala iya pakun beda cuman mun dek ngalah insya Allah duhur kalero toronisa jadi boleh dek yiru wala ngaji ya muncul ilmu punawus sirah Allahumma sholli ala Muhammad dia emas fikir lah lagi lem ya sering lah halal ya terus cong lah ya torina du siapa sih mang lo engkau pengalaman aduh mulai tak ning pelang dia petang makai alam teh Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad sepenting mantir korah mantir kun rukunah mantir terus estoh amin ya rabbal alamin makana Syafi'i kayak ngaina bini nabaan saya husnul khotimah ajriya tetepna Allah rok potoron Allah
jaga sehingga ongku perlakukan dia dengan perlakuan yang baik, cintai dia, sayangi dia, lampe papelak ben kabinina, mun pekus beencong alatinin binina, maka surga menunggumu. Keng mun den badan ben nerima lo potoran Allah, itu no ben ku laku cong. Paham ki mantan sebungambung? Iya kok langarte. Dema ediro. Aduh, karomi tak tau malo kakek di. Hadir ke acara ngak ria sebab di memuan na bendi. Ya Allah, manter olia barokah na manter tulia pajuh. Entek tuli nyari perempuan di. Abele cik apa penyakit teh, apa orang lah tak kera sekali. Dah iya mak le tuli jemui. Allahumma salli ala Muhammad. Mun tak ndak lepas pekot kibah KKU ada. Allahumma salli ala Muhammad. Terus sakinah ingki tretan senomor telo ayo mantan anyar mantan laju cek mustel orang cek mustel orang laki panikah ebriin ora segera ebriin keangkuan katatakan ebriin kabengalan mak le tak telmus le tak melolon alosok letak melolon adur kos, letak melolot edung. Jadilah lelaki yang tangguh, jadilah lelaki yang kreatif, yang produktif, yang aktif. Cak karo wahalo sok melolo teti orang. Abang dan gula ki burung, gula pakai kanjeng munina berkat. Abang ni kasih mafungani bini, mun berkat berdayaan, tahu sa repot rembeg gedekir. Tahu sa tulit kena ketep lengar teh. Atambau mereka kanjeng Nabi dekik dia. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah makana Syafi'i mula mari nyara-nyaran nak rakir setengah bulan war keluar nyari perempuan kata tangke apa yang bisa kau lakukan ya senemu na cong nemu landuan laben nemu rawan laben nemu lapuren laben napa lagi tak nemu na wak beda pabrik tehel di timur naro daftar ke kalebunna cek le teti tukang ngangkok cek tukang mongke cek le remala terserah lah saya penting beda saya julu akina kabinina alhamdulillah lah iya patau todus dah iya mana bah ngampung ngamatua malolo leki iya mun matua lagi eneng karena lannya mabrek cetak paling lam nyeneng mesan ngatoh bini encong jaga cek ala pola leki patah kertuk letuk kapo kau coba raju timur duh tau le dia remah puk ya ruan dia mantap atau kak tek laki engkau sing jeding sapiin sama lober engkau si atana sapiin sama tompes karo urusan nyolan malolo apa kayak ngain jong tak kira pengumuman ke speaker Allahumma salli ala Muhammad contohnya tak malarat kanjeng Nabi lambak ya Allah gula malam mas tapapak maca kitab kanjeng Nabi dilambak sepah ngalak lakuan ke Siti Khadijah ajual lagi tegengan nikah karena Israel bin Abu Thalib cong engkau ben satiana ya abah sakit saya kakak nama larat nak saya gak belum cerita ada apa rena kanjeng Nabi misem wala anu cong satu-satunya orang saya mampu setia ben lampu dermawan nak ben orang biniknya mana wa Khadijah orang ngecek lampu insyaallah mun ke keluarga kita amat sangat mengerti pola bak coba beina melah pola mi nemu kenengan mangkat kanjeng Nabi demi kehidupan kekeluargaan ngalak lakuan kanjeng Nabi Sayyidah Khadijah amat sangat paham siapa Nabi Muhammad siapa Abu Thalib, siapa keluarga besar beliau. Oh ada tolakan tak parah langsung diterima, langsung mendapatkan jatah. Beni gaji kita alakoh loleh berjaran kanjeng Nabi. Engkau percaya kepada Muhammad dipersilahkan ya kepereng Maisarah mengkat melaki bertegangan dia. Engkau yakin 100% percaya kepada. Subhanallah. Kanjeng Nabi ngalak lakuan. Ngabula teh. Acuh lakin tegengan ngalak komisian beni makasan sampang beni matura sorpeja
dari Makkah ke Syam, ke Yordan, ke Suriah, ke Palestina. Subhanallah, berbulan-bulan Kanjeng Nabi bertahun-tahun. Pakrobus tembus sering rocing ria wa matoa. Ngakana nyaman ta'ala kuah. Panyak-kenyek sekali letak pegkaje. Aku salah pola teh marah. Makanya cek pamanja Syafi'i ria. Ayo mulai setengah bulan marinang senengan, patuli kersa deh ya. Iya letak rotor telmos tadi orang. Ngakana nyaman, narokok nyaman. Akar entar nyuan karoman matua. Kin sedet deki. Allahumma sholli ala Muhammad. Punten beni gula nikah kikir. Memotivasi gula abek tibi ben sampean kapi. Tak gampang menjadi kepala keluarga, tak gampang menjadi imam, tak gampang qabil tu nikah benih basa-basi beceng, benih benta beceng nikah teh. Nikah adalah ikrar, janji setia, janji bertanggung jawab, janji untuk siap menjadi imam yang baik dunia akhirat. Kangkui teti pada selamat sampai kapotona. Amin ya rabbal alamin. Saya nggak kengai. Makanya doa ni kata cukup ken atau ngerontong akor manter juga kau diinah paring rezeki lalakon sehalal rezeki sehalal sebarokah amin ya rabbal alamin. Saya terakhir belum atorah pak pona apa aku tuh bentengi kalaban kasaperan ampu saper laras jabun li habibi kila wa ayah mila adaha nyebareng bini re berak teh berak. Makanya sebegitu indahnya kehidupan Nabi karena Nabi mampu membawa raji-rajinah dengan ketabahan dan kesabaran. Bahkan sampean mi oning, maka dalam keluarga Nabi benih tak keridu teh. Sayyidah Aisyah lamba aboh mun lah kadung sampean. Penting akin pereng makanya juna Kanjeng Nabi. Rajina Kanjeng Nabi selain aba ekorapi kakanan teh ekor muana deui. Kanjeng Nabi misem. Ya serena ben Aisyah ekorap muana sete gentian pasti ti Aisyah erekeben Kanjeng Nabi marah korap orang ekorap dia nih Kanjeng Nabi lainan bendeng rocin pahatang patintang Kanjeng Nabi kala ieu tah ieu kala bersabar. Alhamdulillah. Inilah kehebatan Nabi kita, betul-betul menjadi uswah, suri toladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Tidak ada contoh terbaik dan lebih baik itu pengben Kanjeng Nabi. Dalam segala sisi kehidupan apapun, Kanjeng Nabi best of the best adalah tetap yang terbaik. Alhamdulillah, beruntunglah guleubeun sampian tadi umatah. Saya beriman ben tetap siap setia ngiring lalampan Gusti Kanjeng Nabi zahiran wa batinan manter guleubeun sampian terusah ngiring rombongna Kanjeng Nabi sampai ka swargana Allah. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muka Ahmad Syafi'i ben rajina kapareng akor rukunna atong rontong ben arena padeng esto taresnana la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, Muhammadur
Rasulullah muka sekan istiqamah ibadana becek pekus tengka polana alal barakah rizkina soleh solihah potona la ilaha illallah. Ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sepaling akhir Syafi'i ben husnul khotimah dimanapun engkau berada wahai anandaku sehingga ngastete ye congping mun apolo ngatedung cek kelopain bismillah bismillah sabab ring laki bini mun apolong tedung pah tak macam bismillah benilah kena senyum dada setan ongku teh ongku. Titi saya ngastete. Mun salake kalau paen paenga nol. Paenga bismillah anak kak. Wah, dah iya. Alhamdulillah. Naudzubillah min dzalik mun pahe kalau pae tak maja bismillah. Pas setan yung ada. Pahe pas titi nak foto. Kabeter nak foto tangitan cerita. Makanya cek mang lo berek timur mana di nak foto pah ngap nyerang ngap bengal terekah tek temorok karo na kering tua ya ke ngai takok bekto na polong tedung tak maca bismillah makanya mun polong tedung siapa kerepek cek nin te bagian watawan ya kadang-kadang mulai ditalon kita beco beleka dia pasak kisor nyabeki ngangsor pah candek sebini mayu aduh kita itu merembek ke depan lah telbus pak teti Allah nak poton pakai kereke launan kalak nang tenang mun apolong tedung ben keluarga ciptakan suasana indah dan mesra di antara suami dan istri mun bisa awali kalaban awudu abolin kalaban sholat sunat berzikir maca Quran bersama berdoa bersama pas mangkat ke dalam kamar coba je ke lunik kene roh mak le pada seneng mak le pada bunga mak le pada siap cek ngalak pah deg salaja sebini kita siap salake lah nyeng aji ya oleh na tak becek teh paham iki mun orang ni kapolong tedung pah karo salake saya nyeng sebini pah tepan sangka mun pas teti nak foto tak kira cerdas je buntu pikirna dumeng dia tak kerles sama kainnya saya moroke jadi nak foto apa dia petong tahun pah pakuna betasa tak ungge zakale ajiri akibat tuh abongkuan nih katretan ongkuan makanya ngastete kangkui andi nak foto berkualitas unggul kangkui andi nak foto sesuai dengan harapan nak foto sesiap tetiba dana iman Islam tetiba dana ilmu na pangeran ayo mulai dari proses awal pagenteng awudu asolat adzikir maca Quran adoa kalak launan cek ngalak karapatibi mula pada siap ora lah pada det ngarat baru pah masuk acara inti ya iya awali kalaban bismillah je ngatoros teh Allahumma sholli ala Muhammad yakin nak foto nak fakir nak foto solihin solihat amin ya rabbal alamin pon sapa nikah sakatel sompeng di ten kula manter bisa ibetein dalam ateh sebagai ilmu sebarakah manfaat manter mampu ngamalaki kalaban pertolongan Allah dan syafaat Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam korang langkongah nyoon maaf nyoon sapora hadanallah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.